Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Bothati bo batlisisa sebako sa kotsi ya bese e diragetse mo Van Rhyns Pass kwa Western Cape le go latola matshelo a bapagami ba le 10. Ikonomi ya naga e godile ka lefela phegelwana 4 mo kotareng ya bobedi ya ngwaga. Baitseanape ba re Mamelodi Sundowns ga e ne e fenya sekgele ga robedi ka tatelano. Dumela mogaetso. Sebako sa kotsi ya bese e diragetse mo Van Rhyns Pass kwa Western Cape gaufi le Nieuwoudtville mo go tlhokafetseng batho ba le 10 se santse se batlisisiwa. Ba le 12 ba ba gobetseng mo go masisi ba rwaletswe kwa bookelong. Bese ne e pegile batho ba le 42. Bese e ne e tswa kwa porofenseng ya Kapa Bokone e lebile kwa Kapa Bophirima fa kotsi ne diragala. E wele mo godimo ga thaba moraga gore mokgweetsi a latlhegelwe ke taolo fa a ne a fologa thaba. So currently we don't know what has caused the accident and we don't want to speculate, but we are just very saddened that we are standing here today, having to speak about people that has left us, and we would want the people that are doing the investigation, yes, to give us the details so that we can actually see and understand what has actually led, to this incident. Bese e ne rwele badiri ba kago. Bothati jware All our heartfelt condolences on behalf of the Western Cape government goes out to the families of those deceased as well as the families of those who are seriously injured, and we've transported them to various hospitals, some in Vredendal, some in Tygerberg and some in Paarl, and we will monitor the situation. I'm also grateful that the bus company owners as well as the owners of the construction company was here last night, and they're also spending time with the families. Dipatlisiso di tla lebelela gareng ga se dingwe gore a bese eo e ne siametse tsela kana jang. Mapodisi a thuntshitse le go bolaya babelaelwa ba le 6 bao ba neng ba batlwa ke sepodisi mo dipolaong di le mmalwa tse di akaretsang kgothoso. Sepodisi sa porofense ya KwaZulu-Natal se batlisisa kgetse gape ya gore babelaelwa ba ka tswe ba amega mo dintweng tsa digongwana ebile go belaelwa ba amegile mo polaong e setlhogo ya banna ba le 5 kwa Marian Hill mo bokhutlhong jwa beke e sa tswang go feta. Go belaelwa gape fa ba ka tswe ba amega mo polaong ya batho ba le 3 kwa porofenseng ya Mpumalanga ka la Botlhano. Kwa tshimologo mapodisi a ne a letetse babelaelwa kwa botlhaba jwa Newlands kwa kgaolong ya bokone jwa toropokgolo ya eThekwini. Fela ba ne ba amogela tshedimosetso ya gore babelaelwa ba kwa legaeng la baitsi kwa South Beach Avenue kwa kgaolong ya Point. Mapodisi a re fa ba sena go itelekela ka phapusi le go ikitsisi, babelaelwa ba ne ba simolola go thuntsa. Babelaelwa ba le 6 ba tlhokafetse mo lefelong la tiragalo moraga go thuntsiwa. Mapodisi a re a fitlheletse dithunya di le 3 tseo di tla tlhatlhobiwang go bona gore a di golaganya le bosenyi jo bongwe. Mapodisi a bega gore babelaelwa bano ba golagangwa le dipolao tsa batho ba le 3 ba ba neng ba thuntsiwa gaufi le tuck shop kwa Mpumalanga kwa la Botlhano. Ebile go na le kgonagalo ya gore ba golagana le polao e setlhogo ya banna ba le 5 ba ba neng ba thuntsiwa kwa Marian Hill ka Sontaga bosigo. We believe that there are rival gangs that are also fighting each other, because in the incident in Hammersdale we led to believe that the people who were killed are also part of another group that extort money from businesses. So it could be that they are fighting for the theft, drugs as well. Gape babelaelwa ba golagangwa le kgwebisano e se mo molaong ya diritibatsi. Mapodisi a re ba setse morago tshedimosetso mo letsholong la motho yo diretseng babelaelwa pano dipeeletso tsa marobalo. Ba lelapa la mogaratlhi wa sepolotiki wa lekoko la EFF le Bogamafa yo bolailweng ka go thuntshiwa ka la Botlhano wa beke e fetileng kwa Soshanguve gaufi le Pretoria ba re e ne le lobaka mmelaelwa a ntse a mo tshosetsa go mmolaya. Go begwa fa mosi wa tlhatlhetse dikgetsi di le mmalwa kgatlhanong nae mme
go senko e tswang lemina melaelwa Wisane Shitimba o tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya Pretoria ka ditatofatso tsa polao le maiteko a polao ga bagare EFF ya re morero o sekasekwe ka seriti le gore bosiamisi bo diragadiwe. EFF mono Gauteng e ne e etetse lelapa la ga Mafa kwa Soshanguve go isa matshediso le go supa ke monokeng. Mafa o thuntshitswe makgetlo a le mmalwa fa pele ga ngwana wa gagwe ke banna ba le bane ba ba neng ba tshoganyetsa legae la gagwe. Balotofadiwa ba ba sweditseng go se kope beili ba tla tswelela go nna mo ntlolefitshwaneng fa dipatlisiso di tsweletse. Ba lelapa la ga Mafa ba dumela fa go bolawa ga gagwe go golagane le go abiwa ga lefatshe ebile ba go dumelwang e le babolai ba dirile botshelo jwa gagwe makgwakgwa. As a family re ka fila re le safe he justice e ka irahala cause le rena re le family re na le ngwana o ileng hore a sa le safe so ne re kopela hore molao o ska re faila cause re fila hore molao o re faitse for a very long time ka ngwana ko borena to a point ya hore o feledisa a bolaile ke motho o ileng hore ke khale a mo reporta. EFF e tlhalositse mme yo wa bana ba le babedi jaaka mokgaratlhi yo a neng a le matlhagatlhaga yo a neng a thusa baagi ba le bantsi mo setšhabeng. Lekoko la re go yo begwang a thuntshitse ga mmogo le babelaelwa nae ba kotsi mme ba tshwanetse go newa kotlhao e masisi. We are calling for justice to be served and that the NPA must continue to deny bail for the culprit, considering that he's not a first-time offender. He's been someone who's been consistent, and we are also calling upon the investigation, particularly of the police in itself, to identify in terms of potentially some of their own men in blue uniform having participated in this crime by, to a certain extent, contaminated the scene, because it's the police, by the way, who brought back in the suspect into a crime scene. Khabagare molai wa mokgaratlhi yo mongwe o gorogile kwa Motsemoshate. Hope Dlamini o fitlhetswe a gobaditswe mo go maswe le go tlogela a kgaratlhela botshelo jwa gagwe gaufi le noka kwa bophirima ba Pretoria mo bokhutlhong jwa beke. Ka go tlhoka lesego o tlhokafetse fa sena go goroga kwa bookelong. Legae la tshireletso ya bašwa e leng the Youth for Survival Shelter kwa Dlamini a neng a nna gone le kgadile thata tlhaselo ya gagwe e setlhogo. Legae la re go a swabisa gore dipolao tsa mothalo ono di diragala ka motsi o naga e neng e garela kgwedi ya basadi mme se ke sesupo sa bomasisi jwa tiriso dikgoka ya bommonageng. Fa re tswela pele bapalamente ba le 10 ba mokgatlho wa Umkhonto wesizwe bao ba gwetlhang go beledisediwa ga bona ba tlhalositse moeteledipele wa lekoko Jacob Zuma jaaka Musa esi. Morero o gareng ga bapalamente bao ba lekoko o sekwa-sekwa ke kgotlatshekelo kgolo ya Western Cape. Babueledi ba MK ba re ba ngongoregi ba e ne se ditokololo tsa lekoko fa ba ne ba ikanisiwa jaaka bapalamente. Ba re ba batla go fedisa botokololo jwa bona le lekoko la MK gore ba kgona go boela kwa parlamenteng. Babueledi ba ditokololo tseno tse di 10 ba re kwa tshimologong fa ba ne ba inyalanya le lekoko ba netefaleditswe fa e le la demokrasi. Ba re seno se fetogile fa Jacob Zuma a ne a ba swetsa gore o na le tshwanelo ya go khutlisa botokololo jwa bone. Those are the words of a dictator who says that there may be problems in governing this party democratically. And those problems are politically motivated violence, infiltration, and a highly competitive space. Chitando are MKP ka se khutlisi botokololo ntle le go latela melao. Babueledi ba MKP ba re maina ano a 10 ke karolo ya a le 18 a tsentswe mo lenaneng la lekoko la go romelwa kwa IEC ntle le ditherisano tse di maleba. Mme ba ne ba belesediwa mo lekokong matsatsi a le 2 pele ga gore ba ikanisiwe. How they came to be members of parliament or sworn in, as they state in their founding affidavit, Milady, is an anomaly because it means that they arrived there without the membership, the jurisdictional fact
that allows them to be a member of parliament to begin with did not exist. It did not exist at that stage. They were on the list. They were on the list, my lady. However, by that time, their membership of the political party had been terminated. Setlhopha seno sa re ba tlogetse ditiro tsa bone tsa pele le magae a bone le go fudugela kwa Cape Town go nna ditokololo tsa palamente. Ba re ba tlile go latlhegelwa ke bonno kwa ba palamente ba nnang gone ga jaana ga mmogo le dituelo tsa bone fa go kubiwa ga bone go sa phimolwe. Nyathi a re ditshwanelo tsa go sirelediwa kwa kgotlatshekelo tse di batliwang ke setlhopha seno ga dio. Go begwa fa go na le dipuisano tsa go rarabolola bothata jono mo sephiring. Fela moatlhodi Kate Savage o sekegile katlholo mo kgetseng eno. ActionSA ya re e tlile go gogela khomišene ya ditlhopho IEC kwa kgotlatshekelo mo morerong wa go batlisisa morero wa ANC wa go duela sesuga sa diranta di le dimilione di le 150. Modulasetulo wa lekoko Michael Bimo o buile seno fa ne a eme babegadikgang ka lefoko kwa Randburg gore ba ikuetse go khomišene go batlisisa morero o gape ba tsentse ngongorego ka makoko wa EFF le la MK ka go sa senole gore ke mang a ba emanokeng ka matlole. Baagi ba Virginia kwa mmasepaleng wa Machabeng ba re diphologolo di tshela botoka thata go na le bona. Ba re e sale ba tshela mo go elelang mantle teng dingwaga-ngwaga. Bangwe ba tswadile dikgwebo ka ntlha fa ba tshwenyegile thata ka boitekanelo jwa bone. Baagi ba ikuela go masepala go tla ka tharabololo ya leruri go thibolola mafaratlhatlha a kgelelo leswe. O kgahlanyetswa ke monko o thefulang ha bohloko ha o fihla ntlong ya Masabata-Pule ya dilemo tse 70. Ntlo e potapotilwe ke mekoti ya tsamaiso ya dikgwerekgwere e dutlang ebile e nyeunya diboko. Pule ya dulang le setloholo sa hae se dilemo tse 8 o re ba ya kula. Sebanjang tia ka na jwang. An ke le metsi a jang tena ke kgone ho anwa jwale ka ho le tjena ke ga metsi ka nne do ka ngwane mona ka mo na go ga ke sa bone motho tabile motho a feta ke nka nkgwena go khelle metsi ka nne do fo fela ke tlono lo phea dijo ya tseo ba ke phela le kwada ka le babedi le ba ahisane ba angwe ke maemo ana ba bang ebile ba kwetse dikgwebo tseo ba neng ba iphedisa ka tsona. Batho ba tang dijo ha ba sa dula ke ne ke sa ba fela ka di-take away hobane go ne go le bohlaso ja ka teng mona ene re lekile ka hohle holla empa fihle mo ile le nna ka sa gona go tsa letho. Pharela ya tsamaiso ya dikgwerekgwere e phatlaladitswe e le koduwa masepaleng ona e se ile dilemo jwalo masepala ona o tobane le mathata a ka lebaka la tlhaselo le ho rafa ho se molaong hara tse ding. In 2022, Val Central was then appointed as an implementing agent in order to manage the repairs and fix all the sewer challenges in Machabeng. And we can confirm that there's work that has been done and we have noted some progress because there are some pump stations which are completed. Machabeng ke nngwe ya dimasepala tse nang le meralo ya motheo e putlameng. Magala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC, Virginia. Fa re tswela pele baagi ba Mamelodi ba ikuela go puso go tsereganya le go netefatsa gore projeke ya kago ya kgotlatshekelo ya magistrata wa kou e konosediwa ka bonako. Go begwa fa projeke e ne ya diegisiwa ke segongwana se se itsegeng ka dimafia tsa kago kwa Pretoria tseo di neng tsa emisa kago ka tiriso dikgoka. Tonentshwa ditiro tsa setšhaba ya re e tla lopa lefapha la bosiamisi go thusa go ya kwa pele. Moago ona wa kgotlatshekelo ya magistrata ya Mamelodi o sale o simolotswe ka maitlhomo a go rebola ditirelo tsa semolao mo motsesetoropong ono le mafelo a bapileng. Fela ga go nko e tswang le mina. Baagi le bone ba re ba nyamisiwa ke tshalelo morago eno. Ba tlo bua gape ba tla ba ga engwe ka go baneng ke gale be e dutse mola ke ga o se le ba fana ba re nyaope ba tone ntšha mafestera go sona le station se ba re ke Greenview sa gona mo Mamelodi sona go bua leng ke bele gale se fedi go bua le bile ba se ba sintšhitše. If Muto does something wrong, he knows your court is just around the corner.
The complainant will attend. He will spend. So these people, let them finish this thing. Lefapha la ditirelo tsa setšhaba le ne go sa le gale monongwaga la itsise fa le fedisitse semmuso kontraka ya Fikile eo e simolotseng kago. Lefapha le supile fa le santse di tlile go thapa kontraka eo e tshwanetseng go etsa tiro. Moago ono go begwa o emisitswe ke maloko a construction mafias ao a batlang karolo ya madi. Tona ya ga jaana ya lefapha ya re itlile go rerisana le lefapha la tshiamo mabapi le ditiragalo tse di amanang le projeke eno. Quite frankly, startling to see that there's just nothing happening there. And without institutions like court to dispense justice, our communities are going to suffer. So it is definitely something that we're going to look at very seriously. I want to get all the facts on the table. It's usually localized to a particular station or district. And the detective service have got a component called the organized crime. That is what they are engaged with. Batlhankela ba lefapha la ditiro tsa setšhaba ba ka ile fa ba tlile go samagana thata le bosenyi jono. Ba tlhalositse fa ntlha diperesente di le 30 tseo di neng di ikaeletswe go thusa baagi jaanong di kgotlhetswe ke segongwana sa disenyi. Molemo wa motho wa SABC News, Pretoria. Mo go tsa boditšhaba moporesidente Cyril Ramaphosa o akgotse borakgwebo ba naga ya China ba ba beeleditseng mono Afrika Borwa. O na eme borakgwebo ba naga eo kwa Shenzhen kwa nageng ya China kwa ileng go tsenela kopano ya Forum for China-Africa Cooperation e thankgololwang ka moso. Grateful that a number of your companies have been playing a role in improving our energy system in South Africa, and the Minister of Electricity and Energy here will testify to that. And we want to encourage your companies to do much more in South Africa. We also embarked on our own reforms, and I'm really pleased to hear about how you are so enthusiastic about your own reforms. Ikonomi ya naga e godile ka lefela phegelwana 4 mo kotareng ya bobedi ya ngwaga go tsamaisana le ditsholofelo tse baitseanape ba ikonomi ba neng ba natso. Dipalopalo tse tsa sešweng di tlhalositswe jaaka go ribologa ga motsi o mošwa go latela dingwaga tse di sa bonang kgolo ikonomi e neng e aparetswe ke inflation e ntseng e tlhatloga. Baitseanape ba solofela fa ikonomi tlile go gola ka peresente e le 1 monongwaga. Basekasiki ba re tsepamo ya sešweng jaana ya motlakase e simolotseng fa e sale ka Mopitlwe ke yona e bakileng kgolo. Se se thusitse seelo sa naga sa kgolo go feta selakanyetso se se botlhokwa. Ke madirelo a le 7 go tswa go a le 10 a kwadisitseng kgolo magareng ga kotara ya ntlha le ya bobedi. Bodirelo jwa tsa matlole bo nnile le seabe se segolo mo kgolong eno. Bolatelwe ke jwa dikgwebo, motlakase le tlhagiso ya dikuno. Baitseanape ba re palo ya sešweng ya GDP ke motheo wa tiragatso ka karetso ya ikonomi ya monongwaga mo nageng. We can see that another industry that grew in the positive was utilities, as in electricity, gas and water. It went up by 3.1% and contributing 0.1 of a percentage point. Le fa go le jalo maphata otlhe a dirile sentle. Bodirelo jwa dipalangwa ke bona jo bo dirileng bokoa ka ntlha fa bongwetlegile ka diperesente di le 2.2. Bolatelwe ke jwa temothuo le meepo. If you look at the capital investment, that figure is negative, and that's where the future growth has to come from in the longer term. We want both the public and the private sector to expedite their infrastructural plans or their investment plans so that we can get the job-rich growth that we want. Go fitlha ga jaana matshwao otlhe a ikonomi a ka fa letlhakoreng la badirisi. Baitseanape ba dumela gore se se ka lebisa kwa go kgaolong ga seelo sa morokotso moragonyana kgwedi eno. Ranta e ntse e dira sentle kgatlhanong le dolara, mme se se bakile gore tlhwatlhwa ya lookwane e ya tlase lekgetlho la boraro ka tatelano kgwedi eno.
di ne di le kalo mmogedi tse di latelang ke tsa sepedi ura ya borobedi ka moso.